Dinaw takas na kaniyani tauduhon tulong asyor ni Tuhanka mangala pasupaso para sa reliyo ima buruka dohenaka laos diari nauli diari dari ganon ibahasahat pamurunta ada naguk tuhami hula-hula muna hula-hula na sila markanaban jala iduruhun dia kepada datuni gabi sisa ada anak sisa ada guru mahita di Boruta kepada di tiktok molo hami di jolo hamu madipuri molo hamu di jolo hami madipuri ima di keluarga ni Paborota Taga Sopi dia kabar na diri huwag kami do dison marang pasatom namin matuhamuna si penamot na gudang na pinasahat ni Paborotay tuhami tusorope gobaran di sinamuti na hujaluhami las marohamuna asa dahunokuma son hatanin na matuat titig na tinabagulong-gulong pangarahok na tusorope na buhay tarapasahat kami sinabot ni Paborotay itu atama magoy bas-baso jadi mulai madutu dito hatta markike di Dr. Sadarion ihatahok kamu nakin dinaw pasahat adik nagu ima marhide buruta plus dihatahok kamu nakin pataridahong ma ipasak kamu sinamot na gudang itu hami tulang marga seahan ima somon itu maraku maite plus dihatahok rajai nakin di hamuna marga nalaban di pataridahong kamu dok kamu pataridahon naong sisada anak sada buru mahita mahite yan nakontay rakit jadi itu kabe las maruhanami madalo ima sinamut ni burutay asa didok na dua asa bonang epulima didulok na sa tabungan martaba madihamokan uli martaba ma nang akapan na mautan alani mulate ma ituhata mulate ma nang dihamuna alani lumoy ma naparjulo no honongku tu ho berehete nakin do diburu nami lunga mahite ulaw ta sa darion didok babanakin didok pataridahon na sisada buru dohon sisada hela mahite ulaw ta lima di naman jalo paso-paso para masarapag kamu sa darion alani bere pastor hanami aron duha tarin dua naman dok hoppe jabui hondo margulang-gulang pastor hanami tumburu na baba piala po ako hami dito kami do buru siyahan ima na nialakon tumpe buru ni tulang ate jadi alam ni posturohan nami ang kiat masirohan ni Tuhan mabigyan ni tangyang ni hami tulang mo markasiyahan ng diho buru asa ang kiat tujulan niya riyon mabigyan tangyang nami asa bitang manarugiris kumpun na sumorok anak pinamur riris buru pe nang torok alam ni posturohan nami munganakin didok babam buru pero ajo baba jo jadi pataridahon baba ma pangitubo kami ma painundun ate buru da jadi posturohan nami malutung adope agka alese dauma agka persilesiani asa itor tuhami do kamu jumolo mga dua lugunang pintok tumaba na buru da ino pataridahon lunga sisa da buru kami mahiti ulat prasa darion da jadi dikongkop kami ma ho buru sihan doho anggo di jolo nami da buru da jadi dang ho bere posturo hakku ang ma rumah tangga na dinggan rumah tangga mo na tokari na mangiutot alani lumobi ma dilay turun botokku lay ito mungalas doro kamate mahiti tangyang mudi dohon akka na sinakapan ni Roham na sa ilaon nung abidupang na niluluan dabot na ginarahan nung alas Roham lumubi maoma anak dong parway mo siya kangan natin na mabuhat doon na magjujung baringin mo jadi postorohan namin doon ito at juma so di maburo namin yung lima parumay mon asang giat dongan mo madua dongan na rokap na gabi rokap na mamoraw noon buro namin yung dito na asa hilok na tutua asa andor haduka ma
tugu-tugu ni horbo do reti tugu-tugu ni lombu. Pepeng maho ito do naiku piring di papu sama tu nomor ini sama nomor. Alani sama solo sama tubut ni tiga ras. Mengasah di jalo kami. Ima sinamon di borute mar hidet ti marakon di kami. Ima namar parsiloli dan namar ligan tudur. Saud mahitaan nang tubang ngabean nang tubar horsan. Jadi wahadu surhata sama sejalan kita parsiloli. Bisa mah. Jadi do apa namanya? Satari baba abang raja satari mainam ingin solima satari hingga ura otak dosa ruda naruh tugas taruju niara namio berbaru leman kopar bulu berdabuk pekan kurang di bangonya kalau masalah kau itu aku Jolo bura Naria telo Urung mamataku Urung isi malasuna Di jalo mati timbaraku Di dokahata basu-basu Nekari maudua Baik pacalan murang nirere Sewot doi boru di dula Boru di seperi ala pere Sewot doi boru di dula Boru di seperi ala pere Saat di soli Saat sama Madu botella Horas ma Horas ma Horas ma Horas Baritei nahubigi itu ruhurui anggimi gabi koromai. Nggak tulus dari seperti kino. Jelas maroham. Lam tu sehat nama hamu dari dua. Nggak mengajar dia non sudia kamu para menjaga pikiran yang berhiti ulau tak jelas mirohat. Jelas tikyo. Disuruh kami ulus panggabi. Ulus pahorasan senhami hula-hula. Unang bering alani nilai di uluson. Alana kalau uluson sabo hape arkani naburu jang kau ni. Alai narak marlas meloa hita. Mangula-ulau ni. Sada rohat tanah berhula-hula. Idu na sukar jangkau. Jangan berhiti tang yang nami itu hatta. Lam ditabay pasu-pasumay. Diho. Lam berbisi ka para mo do katikinan ng bro. Ima dohon nami tulay ko na magudo iwotok ko. Asa dohon ko ma son hatani na tuwa. Baliktang pagabi na tinabotabuan. Sao mahamutakasan ron. O parang mo gabi molo takas marsikaw loro. Matutu. Jara dohon ko matuho. Asa adur hadupang tunggu-tunggu di lubu. Adur hati di tunggu-tunggu di hormo. Nang maho. Ito no hotole. Sahat tu na sa urmatua. Tunggu-tunggu di bahopo. Sa matuna margini. Sa matuna margini. Asa saat sulu sa tugotet di garas. Upasa kami. Ulos pas sa moton. Niling mahina mangulo sa matulong gabihan. Sa matuna margini. Baik maamang naman lo. Itu. Los pasado, unos tahunis si bacara tuo, pasar tua tuo ay sirasa, pasar tua tuo ipopirativo. Magido andu, gabi kente, unos pasado, aquí atai masih bacara horai sora, cara pensar na tua vida.
Lasroh nami yang katulong usaruka. Sadau beri kami di rencana muna dina mamuka azar-azaran yang kena batua. Kalau mangoloi pura di bapak doh oma, mangoloi yang kena tua tu. Lasroh aku. Dari siukina diho itu terlumur. Untuk lunas roh nabi dereng mahasadau ni aka babatua mo ala kebetulan mularok pinamasa udah di total keluarga kata tetap do hudampingi makanya huboto do aka wahapar rohon aka babatua mo halas soli itu berbahagia doh itu tangyang aka babatua halas semua sarupa do hapiau doh aka ibotoki doh aka baribaki di mana aka babatu kodo matuku tanpa ada perbeda-bedaan. Alasan tiup sedih dari dani nabui di halasoko subina nahulu kami merhiti berbeda aka keluarga dari damai itu katikinan yang doh to kali itu hari mindakan do nabing merengon nabi alana takas do hubo to debe hang sendiri mo ditinggal hon baba do oma hubo to idang nain na tunin nate kaya oke sudah jara ini memang sudah honokku tu honokku bahwasanya nakaring orang tua ku na mangolu akal bagatu ko nama akai botokku unang sida-sida ko makarahon aha na pojok di rohon to ka omat tua mo diwodong idam unang apalagi di zaman na canggih zaman nahon olo nak perduri zaman di keluarga alain yang dohonok ku doh ngagajang rato ide dari ho digajang rato na di dalam murana dua pakai mulai pengalamanmu lah hukaturnya rumah tangga muna menghormati dari akan nama jua ulos unang lupa oloi si podawal ilu ruhuk ni salat batak asa dengar rumah tangga mula baradak yo dalihan na tulu manak marawatu sobawar hula-hula kelek dot marpuan batu ape suri dotong dulu ama anak kopi berbadia ikut tamu tinggal merdua sahuta asa gadis ikirun manang nasi haulongan idongan iba emang tinggal merdua sahuta dan haulong idongan iba uli pa sopu-sopu ate alay sunoro ko nakanini kembali pengalaman mulai do na mga ratos na diningon buit trapo ng munan noon di keluarga mo. Jadi uloson na hubok kami o. Na binasaan niya ka bapa ada homat di son. Lambang kebudayaan Batak. Mangikat magpasadaw kamu. So nang dihataw di gari nakan nang sada nang dua kebisada. Ito makna ni uloson. Dalam meminta masuk-masuk tuh tanah bertua di Batak. Kami siarat kahula-hula. Tanya konon nami dohamu si tuan anak si tuan di boru gabi akan di ulamuna horas samuna di ulason ulas nagajang mau asa sila jangur hamu pasu-pasu ni duhata doho ulas si torok rabu torok ma po parang mula pasu-pasu di duhata akan nabisuk do na maroha ulos na bidang-bidang pengabahan pasu-pasu di tuhat tadi hamura baru nabi do terfilanan nate las marhamura asa dohorokuma soon hatari nama tua asa balitang pagabi na tinabotabuan sauk do hamu gabi hamura dua takasamu masih paulo dulu asa pinati mahujur dulu di tapian
Dunia pihak udah dua mangalaka. Asih marohani Tuhan. Usima dabot akka parsaudian. Asa saat sulu saat tubetin tigaras. Upasa tami ulos muraon. Liling ma kita menguru sa katubang gabian sa mga tubar horatan. Ay maabang naman orang ini. Dilas niari, ulosmu mau dingali niari. Jala pakyau mu mau tulau peradadan ni doa tubuh, hula-hulam doa pangoromate. Iya. Dinasara itu hari sobong silangoni ospa roham inang merudi doa tumani sama Tuhan. Daw. Ini apa marai do? Ido, masuk Bapak Marai. Tekan. Sa sulu satu butir keras. Upasa tami uloson. Liling mahita mangun satu panggabian satu perhorasan. Uruti mahita. Panggabian tekan. Abdullah Boru nama sudah soy. Senaryo asaha ko kumadiku ulos ko hamon dan niloko-loko nga at ani uloson ko hamon na kaya ang ulo jalan saya diiring-iring Tuhan. Madudu. Jadi seorang maklah. Di bagi roku jalawan doa tak boleh berusaha dalam kutu lain. Takas dia motor lain. Dia ibu tokon timur orang marah marina. Jadi di sini sama masuk tulis lain. Iko boleh lain kami amat. Arti katanan ko malam orang jual deh. Karena liling doon dan kilangon sama dia rohani marah. Kami negara kajur nanti beri kita di Korea deh. Jadi bagi roku lain mau petong harus menahurang lebih. Dia ke Pangalaho, mana dia ke Bambahenan. Malam-malam ada yang mengajuan ya. Ya jadi ini sih bangku. Ada tuh terus yang orang asal buku, pertama ikut ulang kemarin. Nah jadi di sorohan ulang-ulang. Pasatun ulus naga jam seberang rambu. Ingin matang bita-bita nami itu tanah bertua di Batak. Gajang mah berita gabi, gajang berita horas di hati. Ulus itu orang rambu. Asa dorong matang para butuh kaki dengan roh. Asa orang masuk ulang nama tua. Asa tumbuhan lah tumbuh sikor main dorong di tua. Tubuhan anak tubuhan boru mahamu jalan rumah murah mai satu. Madudu. Asa isolu ka sa tubuhan ini garas toho mai dorong di tua. Ubasa tayo ng Luzon, liring mahamu ng ulo, saat mangutubang event tu parawasan, puhut ma di baso tubuhan. Dini soalnya bagi namin. Nabi. May pasatun ulus mami tulay rin boto na manang tu hela ro guna. Baik kau maju kau na lagu ngala lima, tamang ini ngaben. Boy dong. Bosa tinggi, buka soiti.
siat tulang nang do siat bol lasma rone lek kudo ibotok bukan. Jadi kalau diho boruku mungkin boru 10 orang nangen atau mak tuan boru hanya nak kain si jauh turun matur saya di so. Jadi marpabat gue doho Tuhan. Jadi boru berekor hanya matulang na. Jadi tersongoni mana wain dari dua pajuun wain kami perjunjung kami so. Boru tupe sok soni nang narong na di salam buah. Soni mati borudan tengok tamu berbaju mula dohan persiapan. Nah, jadi songoni ma lekku hasian las maroha baru tu akta nauli nung abe itu marah sohotan bere nami di sohot dohot burungan bolo sohot artinya kau lolos eroha tupuhane yang ulekku botokku pasti lubang gahamu mengare adong parong memuna di ini leng itu arong dirok na dua aduh haduk ke matutu tugu miluku aduh hati tugu horko nang sarong na dua ma ibodokku lekku pahiu di utana pahiu diri pahoku saat madu tunamar ini saat madu tunamar nopo soni ma johata ke begawe di ibodokku saluhukna dok lekku jadi soni ma di pengantin borukku sa marhua boru nakanian cerita ubegi nyata korku begi mahutuhan ale untuk patak kaso datang orang beda tutu ibu orang menemukan sendiri langsung orang tua lagi nah tapi beruho yang dimho nama orang tua botuk pe orang bebe memang kau tak bisa manggohi me ale ho anggap masih sebagai orang tua sosoni nang liberekku mengamar solokan berdua nari raut ni uloson songoni mahamu tutur sahatan sauluan unang arong gabe artinya bisa pendapat atau bisa padohan. Jadi berada mah di baik kuduk borukku arong hidup na tua lalak tu sikoru tua lalak tua sikoru di dolok ni purba tua anak mah baik kuduk borukku rumah muna mah tutu satu na sawu mah itu. Jadi boleh tahu pe nuai padohan namin si Godi mahami Joseph jadi lau pasat urus mahami itu bere nami ordok boru nami dan mamang kudu berekku butuh besok untuk ni urusan pemain apa pergut silang gabe baik kau ngatur turnamen nomor 7
berputar cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun barang silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini Dua, satu nomor ini, satu nomor nono. Bagi menami komas Tuhanmu. Dan dua, bahkan sunajit kena tolong. Sisada tahimahmu, sisada roh, sisada uluan, bisa luhut, sindong muna, unang merbuat kona sadero. Asa terjadi di hamu akta pas-pasu, lauli dohon na nenggang. Gagaw ng para gagambay makatay Tuhan muna. Jadi kalau kumang lima dulu salah, laos ho na dulu sikoro. Sa tibungahmu, mengaring-aringan, laos tibu mau pagpaboni. Tunggu si Marlasunin na, dinolok ni Sigurdoy. Suryatong, nani una-una, pasay di pasu-pasu Tuhan. Bagasan sa renon, pasahok na Tuhanmu, unuso, unang pandak kamu, siya di bisna. Alani dokonok kuma, Tuhanmu na, dihamu bermusik namin. Gaya makan, ada kalangan. Dari Gomos, ada orang putus orangnya dua. Kakinan di nama jalo pasuk-pasuk berdoa saribek kamu. Sebagai dorong Tuhan sampai kita nak pesona. Takas doa janjimu ada. Ada janjimu tak enak kingan. Ada janjimu ingat tahu janjimu nak kingan sejadi sirang. Ia sesinirang nih hamatia. Ingat tahu janjimu nanti. Tak asal janji. Pun hamatia do memisahkan. Dia mula dua. Tadi wayu iwa anakku. Kompas masong buar mina buat. Kenaju. Mengaju mahori. Nyawa mengirik mugabe. Pasok kulungmu. Karena orang tamat nama rumah tangga. Mulu boy tamat nama rumah tangga urasa berang naro sekolah khusus rumah tangga. Ada yang pernah tamat, lalu belajar. Alah diulu di kulamo pe ulu do, rasuala deh, macam hata kasarna. Alai bulu-bulu bersiajuan dia ke hahurangan di rumah duwika. Boy bersiajuan di hahurangan do halubian. Mulu subuh hau bersiajuan mungkin susah. Persari peona deh, rupang gonggongan, pada mutong na sudah disirang, terdimu, potong ma, marsi gonggongan. Asal pinati kebujung nanti tau bini bagian, tuturia kamu na mangalak kamu na dua, tusi mentok kamu na, dapotak par saulian. Saat isoluma, inabutu bote atau hori rondang ibulan. Nung nasahat tamu matjalo pasuk-pasuk dongas saribeon. Sebagai dorong Tuhan pemerintah na pesona. Sama itu taluhun na tupanggabiya tumarhurasan jala tentong diramoti Tuhan. Wahita. Mulai marsal tak pada bang. Ngomong dia alam rencang songon. Oh. Nang arang sekaba bang tekong na tua. Acak gua rak sih. Berarti dang dihargai yo. Olah nang di muda dihargai yo. Kan nangi. Nah. Maksudnya, napapain dola, nacip dorak ko sih. Aku sebagai anggina, masa dengar dihargai atas kabar be. Alana odo akakku. Iya deh. Berbasahat itulah. Sama boleh berbasahat. dari
inilah lagu selayang pandang. Kita bayu raja baligas, kita bayu raja baligas, dirayu dulu baru diribas, dirayu dulu baru diribas. Layang-layang selayang pandang, boleh dipandang, dipegang jangan, jangan ragu dan jangan duga. Inilah lagu selayang pandang. Iro, jodoh rayu do, baru diribas mak. Layang-layang selayang pandang, boleh dipandang, dipegang jangan, jangan ragu dan jangan bimbang. Inilah lagu selayang pandang. Kita bayu raja baligas, kita bayu raja baligas. Sahuda alanak kali kebetulan memang parburu te sahuda kita siapa ada mana tuhoni asmaro hamuna nadua soalnya di asuhudon para anak parburu ate mau lihat ya mak jadi Sekolah hidup kami tebus oleh kuasa yang tulus. Sekarang hidupku bukan milikku. Apa yang Tuhanku mau inginkan, apa yang Tuhanku mau lakukan, rasakan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Kalau mau di anak katulang mugariate Astro kanami di bagian sadarion dung marhaso takwa jagariate. Jadi kalau sakta betul langmo tanpa lagi dorong kami karena dibandingkan makin naung dibigiro di bagas jaro itu antai lima bahasa ada pengasi di hote di nama buka rumah tangga mon. Jadi asa doang kami sudah di situ dua asa paling tanpa gabe itu magdalo situ dua hari mula dua gabe ulu dua mudekat marsi paulo asa pinati hujurna tutangan di nabiya mana tu dia be bere nami ibu bere nami anak tu si mana botak akapar saulia asa bintang naruh miris to pun masih orang anak pe dia mulai dua riris baru betul toro maju tu di mobil iya bukan saat kami dah lulus nami saat itu tu panggil so di mana tu berapa orang maju tu jadi itu dia orang baru nambah Tutulan na pada saton. Di na mandalo pasu-pasu pardongan cari poko sambagas di Jolo Hatta. Mari hite na posora. Halai bama. Pardongan cari gomon perkawinan di halak Kristen. Unang perkawinan di artis ade. Bolo perkawinan di artis kawin corai. Bolo perkawinan di halak Kristen. Eko sinirang ni hamate dora ketoni dora. Ido hata di bandire lagi ikut kamu mai. Iba bolos yang hami opungmu tulangi bapakmu manang bapak udah ni bapakmu deh. Dia sorohono ma. Pinati hudur mak jolong gabian tusiong malaka tusima nabot parsaulia deh. Sama solu sama tutia. Tuk soli pesa ni hata pas-pasu sak kami opungmu melate sama saluk ke tempat horasan tubang gabe tu. ini di beberapa di son atau bandamang mah musik na ho partisip Sembuh Tuhan, dunia orang Zero data, katanya sembuh Tuhan, tutup dalam lupa roh. Dimana Asia, nasomori pengarah.
Kalau tuh Sony pe ulus dawe ta pasal kami aman tadi mata mana manggoy pasal. Oke, pasal kami patikan butuh aku kasih dorong murah. Tolong walak patahami nak kaningani dong sipur maulos yung nang jutor merit tamu tulah. Jadi disumahami roh mano-mano bahamu kerja nami. Walau tuh Sony biar tarbaikan pasal aku kamu kerja di hula-hula nam seruna.
las marohamuna kasadono nai masona tadi na tutua tiniti na tino bagolak-golak pangarahuna soripin na terbaik kami sopan yuhum nami tuhan muna jadi ulo nami tuhan tama mangohi pas-pasuna maju. baik maawang nama lo nami asa usok pahami ulo Bahaya mak kami. Oh ina ale baba sabar panasnya mengajarmu asa berdubamu sabar panasnya menghina-hinai seluruh pertama gaduh agami seluruh bantuan baik modamu Untuk ni gogoku mempercayai sabar panasnya menghina-hinai Sama seluruh ulang nama Jawa dalam didada di hamambur namanya. iya betul Jadi so di mambur deh. baik kan horas Ujungnya apa tetap nami deh. baik itu Farmasi nami. baik Nah ujung nama tetap nami. Udah dua tio binatu manuhatan. Dan damang si tio baru untuk asal tadi. Jadi hula-hula nami siahan, tulang rorobok nami si tanggang, tulang nababan, muna tulang nababan, muna nyari si mamora, hula-hula na marhamarangi, putar-putar, marbun si majuta, dohot si mamora, sok-sok ini menang hula-hula ni anak nami anak mencai, si anipar, sehari rumah muraja nami. Ima makalason di pamaso-masonmu diari sadarion isok kami pasahaton ulus nagajak sinoro prabu paridiadon sian hamia katulamo angka hula-hulam angkia pilitani ulang kasadarion asimarohan itu hata di pasahotong masa luhutna karena sinakaban ni rohamuna asa didok hata nina tua-tua asa tuwa lalama hamu tuba sikoru didolok ni purba tua tubuhan anak maho peredok baru dongam muna ma sor madua asa taki maulu alang galinggang majalaga rege so itu anak muna partai hulu balang boru muna parmas jala bareme sah masolu mitogu matibot tani tigaras buka saat ulah nu sadarion lumabi di manggaran aret tamu hula-hula muna ima persulul nami bagan alban saat mahamun lang turang gabian lang tubar orasan alami pagi nami Setabi joranya Gabi. Simpulan dot di pasar Oh, iya. ulus mula dia saluhuna hula-hula nami so untuk morot tamu raja nami so dia pe dalam nami madok mula te marsoba tuhamu rodo hamira Dok baru nami mendamang ma musik na ribu-ribu Bahaya mak.
mga guru. Abulong kabulang, ima, pinapasahaton, ulos naganda, ulos lepak, pahidya mo kay itong pasahat paso-paso, kuya na kung namin ito, kuparumen namin. Ang diyan ma, ilagyo na magtalibatay, saya di sa hapong may paso-paso na yung tulang sila na dua. Alani, ilas niruhan namin, kung sa dia, be, karanya namin, dala namin matok mo lihat itu, hamu na sa luhut na, orang may hula-hula namin, tangan marsoba. Mula tu dari 10 pasal sana si baju tu lawan marsoba. Aku calon dah hula-hula namin. Ano halay mo ito? Ito naman ito. Dan sudah puro na surakot dari bagian. Dan sudah subaw hula-hula minahin ni sinamot na susadi. Gusto ka dia be, soba namin na simaruhan ni Raday. Alani, yang parusin namin. Asa usok namin. Hula-hula namin. Baik dabang ma, udang na dia si bulu-bulu ni. Bago to nama harto dulok to nama robian. Oras maali sa lunar raja ulang-ulang naman kalo. Imara pinasa ko na sa pamuna tungod na ni hamo amang guru namin na mga liyan. Jadi so dia mang rohan ituan ito bigay do. Lain. Di patulus sa hatu na pasikopon ulang ta senaryon. Kamado tong tunod ka mulati to mata nomor 2 di bata. Pilihon lumuwi ma acara na cuaca na ringgan. Ade Boy kita mata sinoroha, ina mangulahor, unaw ta ima kita sa ujub sa daryon. Alani, ikot tamu mamadang mulai itu Tuhan ta, asal giat tunduti, mabiti magkapasimasuna, tuha muna, tuha ka ari na manihut. Alani, lumabima, dibere nami dong iburo nami, posturohan nami, ang diyan ma, mga sipul, ima ulot to sa daryon na tugon nami ma, hamuna, asa dilok na tutua, asa rirang ma didolok ni pergungguman. Badang muna mana sudah siram, tadi muna ma marsiku. Alani pada nami, lalu turun nami ma, beri turun nami tuh di bagas nami, asa bendamang ma si orang-orang ini, tuluhan lihat tondungi, katolungan non, tuluhan.
melakukan dihamil satu hutna dihamuna tuan hutan kami Semua di mana kita? Nah orang-orang di kasih itu perlu kasih sok kita. Sebenarnya kalau kami dihamil tuan hutan kami asal tahu dulu tak Nah tuan di hutan.